Pozdrav svima, evo napokon sam našao torbu za iPad, to je u biti torba bi kao trebala biti za netbook, ali normalno stane iPad unutra. Dosta je jeftina kao što vidite, 268 kuna od Samsonite. Pa evo da vidimo kako ona izgleda. Evo vidimo, imamo unutra ovako, nema puno pretinaca. Imamo ovaj jedan kao da nam drži laptop ili slično, ovu trakicu, onda imamo tu mali pretinac, onda tu imamo ovako nešto, unutra ovak za novčanik, olovčice i slično. Evo vidimo kako iPad ide unutra. Evo, savršeno stane. Dakle, ovo je u biti mi je torba, znači da mi stane iPad unutra, a i da stane još nekakve stvari, ono, naočale, novčanik i slično. Praktična, jednostavna, ne košta puno, kao što vidite, 268 kuna, dobra marka, i eto, super torba.